Rainbow Mizo Channel clear to te in Zavain Chibaivek Ule. Tuntum chu Mediterranean Sea lama buainaah in mungmek lam hi hoi ve thung teang helai buainaah hi asang in India le China angmain anin do mayangem ti turin anin ebdeu rangmaya kum sangkha zakua somli le pakua April nili inrem na thuthung ziak ram somthum omna North Atlantic Treaty Organization NATO hial aninrawlh to ani NATO hi khovel huap trangrol pol ani deuh bera member ramte hi North America le Europe ramte ani tlang puihlom ani Mediterranean tuipuya hian NATO ram member ni ve Turkey le Greece ramte inkara boruak aso sang chhozela helai boina chungchang hi kan video masalama khan karon soitoa a intran danvel chu soi chipchiar to lo maila boina alo chu chan ber hi chu Turkey huam haulutuk awangin Greece poi asoi ani ber ome Al Jazeera in an tarlan danin thamasa August sang hi somni vela tang khan an boina hi azual chhotrana he Middle East boina hian Turkey hi mopu ani deuh berani ral thuam lam leklam ngamchi silovin anin nor boi deuh ranga China le India angdawin silai metpuak silawin standoff an nei deuh reng ani Turkey hian boina hi achau ve hrim ang viawa thiljir chianna neitur nia soin Turkey hian Mediterranean Sea longrual alo tirchuaka Libya ramlama adron te athlo chuatir boka Northern Iraq lama bom alo wathak boknen Syria marlama Kurdish namhonen boina lian tak an nei boka chutiang chuan athen omram telaka boina lian tak asiamin anok saklea Turkey President Tayyip Erdogan chu Middle East Jinping titain soi ani bok hetianga Turkey achet vak hian chandang anei lawa tuipui a boina bok ani South China Sea boina po sumdu na awang ani bera Mediterranean Sea boina po hi sumdu na wang bok ani kanchian tlanjok nan tlem hanchui kir khatila nikum November ni somni pasari sang hi sompakwa khan Turkey hian Libya ram nena inrem na thuthung anziaka hei hi tuna an boina tizual tu pakhat ania tuipuilama boundary a inrem na ti ania hei hian Turkey chu achua zalen ani taringot maya mase Libya in inrem na azia puichunga hian a chevel ramte tuipuichin alo telnual ani mela mase he inrem na hi changchoin Turkey hian ma ala chhota tuipui hnuaya gas lak chuana athok tan don ta Greece point a tuipui chin nia a chhal chunga oil le gas lak chuana thotumin ke apen chuak ve tabok mase beiselo lam Turkey sarkarin thu alo neya alo dang chat tatlat mai ti chuan boina chu a intran chhota ani Turkey hian Greece ram vaunan Rhodes thiarkara drone le attack chopper te atirlu tatau maya standoff chu a intran tader mai Greece army te indona thleng mai thei tur laka invengin anlo inral ring ve tangal boka NATO member ve chu anin epta ut mai Turkey hian boina acho chhuah hi soidon chuan China in Asia ram le South China Sea boina acho chhuah angmain soikwal thamfe awma Cyprus le Crete in Kartepo Turkey media ta chuan Turkey ram chunga an puangzui ta mia mai bok ani Syria le Libya lamla chu anron chet chhuah velo nana avau na nge ni an tuipui khrula a in do longte a in vaivung tir deuh sek boka ti chuan Greece in an opchin Mediterranean Sea an tuipui hnuaya oil le gas an lak chhuana le an sum dona kongte po adang chat zui ta zela European Union anron inrawlh sipai te po anron tirluta hunrei tak anom chiltoa mase Greece le Turkey inkar boruak adai tak theilowa Turkey hian in hnudo atum miau lo awangin indona athlen mai a hlom ta hle ani ti chuan Arab News chuan voin September nili chhundar som pani vel khan
helai boina hi indona muala achang trap to ani tin antar langa South China Sea lam ain anin ep nai hlebok niin alanga antarlan danin Greek le Turkey indolong te chi frigate te chu tuipuya anin epna hmuna hian anin su thoi thuak renga accident athleng lek thinin antar langa thamasa phaika chuan heng rampan hi indolong te chi le cherang chi hi standoff an nei na hmuna hian anin su thoya in kana athleng trap ni in antar lang bok hetiang taka in naya anin epawang hian ti lui niloma se ti palthila po longte hi in su pal thei ania chu athlen chuan silai apuak zui maidon ni in hriat ani ti chuan Al Jazeera chuan voin September nili vek chundar sompani pelthat khan neito chuan heng Middle East ram pani te hi in biakna nei turin anor na tahle ani ti anron tar langa Turkey hian military drill anei hi awarin anasat lutu kawangin in bengal turin an hriat tirbok Greece le Mediterranean tuipui a thirkar ram Cyprus te chuan anram chunga Turkey hian buainaah aron siamin ram ro relna in zatonna omni alovin an huang lawa lalfrotin buainaah an siam sak hun chung hi arai to hle niin an soya buainaah an nei na hun hi Eastern Mediterranean Sea lama ania gas le tuyal thei tuipui hnuaya om anin chu ani deuh bera Greece le Cyprus hian indolong thanem takmai Eastern Mediterranean Sea hian an deploy veta ani ti an puanga indo turin an chhuah tir lo thule Turkey military drill anei na sata wangin accident thleng thei laka anin ralrin na mai ani ti an soibok mase neito in a member ramte inkara buaina chuak awang hian neito member ramte chuan meeting an neya voin khan technical tak nei turin abikin Greece le Turkey hi na takin annora rampan hi te hian an pom ve ani tin Al Jazeera hian antar langa mase in biakna nei tura anin tiam ve nu po hian helaya an chet vel dan zongjong hi thadul emo ani lawa boruak sang tak nei chungin in biakna hi neito kai khroina hnuaya an nei dona neito chief Jens Stoltenberg chuan he in biakna nei tura hian Greece le Turkey baka Cyprus po antel ngen na an poma wangin antel vedon niin asoi mase neito hian beiseina sang tak nei mase Greece chuan he in biakna nei tur hian atak takin omzia anei anring lauti The Associated Press nena anhril ani mase inremna beiseina chete chaupo omse in biakna hian tel tho antumti antar langbok US Secretary of State Mike Pompeo chuan voi engemozat angen nuwa NATO chief in thuchua asiam nu hian Turkey sarkar chu in nuk niam turin angen non le boka Turkey hi ache thut mai an hlo wangin European Union sipaite tirlu bel ania abik takin France chuan military power aso na sabernin tarlan ania France sarkar hian Greece thawang hi a hauna zual hle ani hetianga NATO inrawlh tak awang hian media tamtak chuan muanna an thlen thei ngei an be sei thu an tar langa mase thil ngai that thak lo tak thom aron rile tatlat mai voin chonhudar nile minute somthum paruk khan Arab News chuan Turkey in Russian army le warship 10 Eastern Mediterranean hian live fire naval exercise lian tham tak an nei don ti an puanga he hian khovel abarak hai hle ani Russia hian he exercise anei tur hi achan le awang engma asoilova Turkey po hian an soilo mase achan pakhat chau om thein an hria nikum lam atang khan Turkey le Russia hian military thuam chakna konga thoho na thuthlung an siam toa politics le economic lama indom kangton turtein inremna anlo nei to bok ani hetianga Turkey le Russia in relationship thatak an nei awang hian Russia hian helaya NATO ramte chetlakna dal turin he live fire naval exercise hi buat sai atumnia an ngai ani Arab News hian antarlan danin Russia hian September niriat atanga ni somni panhia emo September ni som pasari atanga ni somni panga chungin
naval exercise hi an nei dona Eastern Mediterranean Sea Turkey hawin seismic research operation an nei mek na hmuna Russia hian live fire naval exercise hi an nei don ni in an tar lang bok ani hei hian a ko chu Turkey ven him na hi Russia hian athok don ti na ang viau ani tarlan zeldanin helaya US jet veldan po Turkey hian adu lo hlea trangrol polte hui khoma ma alak dan tele Turkey chakna dangchata Greece le Cyprus ahum him tlatna te chu Turkey hian angai mo hle ani tichuan Russia hi Turkey lamin anpuan ang hian Russia hi aron inrawlh ani chuan in tur chu Russia le athui hroi ramte le US le athui hroi ramte baka NATO ramte le European Union ramte ani dona heng zongjong hi akang kai vek don ni in an soi kan khovel hi khoilampo hoila boina lian tak tak hi a inzial tup tup deu vek maya hripuileng kara ral thuam an lek chuak sup supa ma se khovel ram chakle thilti theide hian dai sual an hlauviau thunga an fim khur hlea US ero ramro pui an ni na le an finna alang zela NATO ramten an thlopa EU ramten an thlop boka Quad Alliance din ani to bok international politics hi angai nom tial tiala a hlawm tial tial boka Middle East a hetiang boina lian tham a chu mek lai hian United Arab Emirates le Israel in halle thlona poa in tlopo theilowa in kharkhip ve vele phone call mang tak ngial poa in biak po theilo tura in rem lote in rem na US hian asiam puya South China Sea lamle LAC tension asan rolin Eastern Mediterranean Sea lama po tension hi asang zual chhozela ma se Russia hian helaya live fire naval exercise an nei tur hi an la puang lawa Turkey in an puang dai po hi ngai that omlo tak chu ani thomaya NATO chief in asoyang hian in biak na hian ra tha a chuangei beiseila ani lo chuan Middle East chawkhu anghong don lova khulai boina denchena boina tok mai thei hi mun tam taka kanom ani German la chuan Russia tana huat thala em turin Russian President Vladimir Putin pai thlatai tur khopa chak omchun Russian opposition leader Alexei Navalny kha tura hrayani ti ataksa an exam atangin an muchuak ti an puanga Navalny hrai hlum tuma an man tur an hu chua hi a mingnen lam German hian an puang zara he tur hi Novichok ania chemical weapon anti mai bok ani Vladimir Putin hian atana noksakte da thatnan alo mangfo toin an soibok German thupuan awang hian Russia an lom lo hlea he tur hian nerve a khoi chiat vek thin awangin andam chuak ngai lo tlang pui ni in tarlan ania BBC chuan German doctor ten unconfirmed to ti an tarlanga he tura hrai to ta chu dam chuak po ni se mi pa ngaya an chuak le to ngai lo ni in an soya tuna hian Alexei Navalny hi hospitala enkolmek jail ania enge andon engma soithai alani lo ni in tarlan ani boina hlira khat khovel hi a boy zual zel hangem le